Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puhaba syiralut yang mubahagia bandung. Sehat bila Allah. Jadi benar nalun pegah ba status loan kena pegat video saboh. Ketengku-tengku yang hana bertanggung jauh. Ya. Jadi kepada muro kalun preh permasalahan yang diungkapkan Lim Zakir Manaf yang masalah yang kanyata perkataan ketua PA musyrik, yang kanyata perkataan kafe PA nyata-nyata kaduh zalim. Jadi yang boleh lon temanyong jino masalah pakon musidro ulama hana yang ungkapkan masalah ketua KPA-nya yang kanyata-nyata sesat, yang kanyata-nyata menduakan agama Allah ka. Jadi pakon bak rangkul. Pakon wate masa kampanye, watena acara rapat segala macam, bagahlah tengku-tengku yang bersuara ke mualim. Bahkan mendampingi mualim lom. Ya, yo yang pulai lon temanyong jino hai antek Yahudi. Hai antek Yahudi yang mengaku dro aswaja. Lampap ma ke hanu bajung. Anu bajung. Pakon hang dia pesyahadat si KPA laknat tilah nyan hoka tengkudum. Pegepap ma ke tengkudum lam dayah. Hoka tengku haram jedah kadum pedipap ma di lam dayah. Nyamban ka sesat, nyamban ka nyata ke lampap ma ke kanyata kenyataan sesat. Kafe PA nyan pakon hana musidro hana yang ungkapkan ke perkara yang kanyata sesat awak KPA nyan. Pakon puyau ke yang pap ma ke Bandung. Puyau ke Bandung. Karena ketuanya yang kanyata sesat hang kajik pesyahadat balik binatang. Kayak mengaku dro ke Ahlul Sunnah wal Jamaah. Lam tilu ke nona Ahlul Sunnah wal Jamaah awakah. Kafe munafik lo. Purute Islam murtad dum. Purute publo agama Allah. Nyan kanyata hoka tengku. Nyo tengku yang mengaku dro ke tengku anak bajing dum. Hoka tengku anak bajing dum. Ia boh bui hoka dum. Hoka tengku anak bajing dum. Hoka tengku anak bajing dum. Hoka. Nana tu tengku anak bajing dum. Yang pekong mualim. Yang pekong mualim yang bersuara ke mualim. Yang tengku anak bajing. Ia boh bui Bandung. Bandung ia boh bui tengku jinawa. Jaitat tengku ia boh bui dum. Pulte anak bajing dum yang bimbing Aceh. Maka hana so peduli di saat na kafe laknat tilah yang pecuca agama Allah. Mandum kasengap lampu kuama aku. Di saat ke aku musuh kelawan kedaliman kulawan tengku haram jadah dum. Bengeh ke lampap ma kenyan ketua PA yang kanyata sesat yang pap ma ke kayu jak pesyahadat balik tiap tengku. Hoka tengku At-Tahirin yang angket Kimualim yang sebagai Umar bin Khattab. Hoka bui khaini yang tengku bui khaini yang bajing yang tabotik hoka. Yang pesesat agama Allah dari tahun 2016. Hoka nak bajingnya. Yang termasuk bui khaininya yang angke mualim sebagai Umar bin Khattab. Hoka mengaku dro ke mujahidin dalam pukuama ke. Hoka si At-Tahirin anak bajing kafe laknat tilah yang pegah ke keluarga lon anak bajing urung pajuh harum. Hoka anak bajing nyanka. Hoka anak bajing nyanka. Kajak pegah dro ke mujahidin dalam pukuama ke antek Yahudi. Tujuh bawah keturunan kah hai At-Tahirin anak bajing? Tujuh buah keturunan kah anak bajing At-Tahirin. Yang nilai kayak pesyahadat nilai ketua PA anak bajing yang nyata sesat. Baikkah kun ke anak bajing ke keluarga lun. Mentonggot keluarga lun dengan keluarga kah hai At-Tahirin anak bajing. Hoka At-Tahirin anak bajing. Puh nai minta sedekah lebih nyom. Anak bajingnya. Puh nai dikirim pasukan mujahid jakrung. Palestin. Pegah mujahidin lampu koma ke. Kapegah ke nanggro kafe dino kabeh wa waceh lampap ma gedung na kedepu. Kafe yang nai luar nanggro kabeh di wa waceh. Contoh ni kalau nino kabeh di kafe di umat Islam yang nadi Aceh. Baik kapegah ke dino kafe lampap ma gelam nanggro kafe. Ike kafe dino ku pesyahadat di minyo toto lu na kedepu. Baik kapegah ke dino kafe lampap ma ki bayi le kafe. Nyo hana ada kerja gelam boleh koma ke hana so bayi nanggro kafe dino. Hana ma ke hana ayah awak kah terus no ya bayi gaji ke.
Nyo kenyataan lampap ma ke ketua PA, yang ketua PA nu bajing yang tim Zakir Manaf yang nyata sesat, yang barokon karangkul nu bajing yang ke ketua Umar bin Khattab, yang kacok gino lang boleh pukoma ke babadum. Kapilih lam lampap ma ke hoka tengku anu bajing dum. Hah? Hoka. Yang mendampingi Zakir Manaf barokon hoka. Hoka. Ci bersuara tiap, ci jak pisyahadat balik tiap tim Zakir Manaf yang nyata. Yang nyata sesat. Baik yang na pukoma ke kapeke tu ke tino di sangat kulawan kezaliman. Hoka tengku haram jedah dum. Ante Yahudi hoka dum. Kia petengku dro ngon urung lain je kia petengku dro ngon tiagam nyo piau hele. Kutri ulama lul. Baik gejak pap mag. Nyan kanyata hai anu bajing ke hoka tengku anu bajing dum. Hoka. Tengku anu bajing hoka si Tahirin. Tengku Bul Khaini. Si Mudi Mesra. Hoka, Abi Ajni Bokir, Hoka. Yang Abi Ajni yang borosa belum tiba kan? Alih cok peng wa anu yatim, peng sedekah anu yatim yang binatangnya kematian anu borosa. Reut anu ilam kula. Yang karma gebi yang atu si Abuya sonanan Abi Ajni Bokir yang. Yang kasenya gebi nyan bala ali Allah. Yang kenyan karma tu haram jedah nyan dum atu tengku laknat tilah dum. Purte publonan anu yatim dum. Yang soka biar jenip. Biar jenip puh na temong le Malaysia jak mendahah peng. Jak mitra sumbangan batoke sabai. Hoka biar jenip. Biar dro kena buat urun lain je nya biar dro ngelon piuh le aku tupu ke Bandung hai binatang. Ase mitra sedekah. Ase mitra sedekah dumba online. Gaduh hafai pukoi mag. Bila agama Allah yang nyata sesat lampap ma ke musabah ke hana so yang peduli. Musido ke hana yang pesyahadat balik. Pakon, ya ke tim Zakir Manaf hang kaji pesyahadat balik. Ya ke tengku pukoi ma ke dum dia ceh. Tengku mengkat ayat Allah dum ka dia ceh. Yang natih nama tengku yang ka bila Zakir Manaf. Yang tengku yang dong atau pintu penguasanya. Hana lul pemandum bah. Baik salah dengon tu. Yang tengku yang bila Zakir Manaf yang dong atau pintu penguasanya anu bajing. Anu bajing ia boh bui. Lon pu anu bajing lon pu kafenya yang bila Zakir Manaf. Lon pu kafe. Dengan karena Allah lon pu kafe. Ante Yahudi ka nyata ka dia ceh. Baik gaduh kaja fai ke tino di luar nanggro kafe lampap mak. Benar ke depu lewat kah bah? Hai. Kafe luar nanggro tino kabeh diwa waceh. Kabeh diwa waceh dum kabeh yak kafe umat Islam yang dia ceh. Contoh ni kalon jino. Dari tahun 2005 kali kafe dum umat Islam dia ceh tapi hana sadar ke mentong hai binatang. Mentong kageh dro ke mentong ka semah burung-burung gepeng. Mentong kabila ulama jahiliyah mentong kabila tengku laknat tilah dum liurun don. Maka pakon seramo Mekahnya apoh-apah lewitnyo. Pakon seramo Mekahnya hancur generasi lewitnyo. Pakon pebut gop. Yang pekafe umat Islam dia ceh, bangsa ceh, kon gop. Yang pemusyrik umat Islam dia ceh, kon gop. Yang tengku haram jadah ka di pekafe umat Islam dia ceh. Contoh situ tonanan si Bui Khaini tahun 2016 haji. Ka diundang kafe dari Amerika untuk berbebas beragama. Yang sebab hancur Islam. Pu ante Yahudi, ante Islam munafik yang terimong kafe unang ro Aceh untuk dijak pesesat umat Islam di Aceh hai binatang. Nak dengar. Baik wateke pegah kamu pipe ke lampu koma ke wateke tenak ulama jahiliyah, ulama su tengku laknat tilah ka pubengeh kedrot, pubengeh kelon. Ne pubengeh kelon ne. Mula ke sang ke maken. Ilong padahal ku jaga agama Allah. Ku jaga akidah keislaman baik hancur. Ada lom tengok. Hai antek PKI. Baik gaduh ka bangga-banggakan yang kijak he di sigo siat Tahirin nan bajing yang ngon Bui Khaini yang didikan awak PA bandua yang termasuk kafe je tabor tu ikona. Tinurdin Syirih. Yang kafe si nyan ya. Yang kafe mi jakrong kaduh nyata kaduh lehedro kaduh nyata kenyataan kafe dibila kafe. Menansid ulama jahiliyah kadibila perte kaum munafik dum yang cok rasa
Ha? Nyan hoka tim dakir manaf. Uronyo tim dakir manaf ka diplung Bukit Tinggi Malaysia ini. Nana depu oleh urang dro ni. Ha? Nana depu. Segalam diplung pakan hana pisyahadat. Ha? Pakan hana pisyahadat segalam diplung nya ka diplung Bukit Tinggi Malaysia ini. Ha? Pu nepres tim dakir manaf wo nak kena pisyahadat. Mate mama ke na? Mate mama kang kaji pisyahadat tim dakir manaf. Kabila ke lom. Nampak ma ke wate ku temena ke lagi nyo hai antek PKI bijeh Yahudi ke kapu bengeh ke kai kapegah ke kafe kapegah ke bayaran kafe tino ha yang bayaran kafe awakah itu nan dia ceh pale yang bila kaum nafek ke kawakah yang kafe kolon ilon ku kerja tino mi hana ku kerja hana sobi baik kapegah lon tino bayar kafe untuk ya pancur agama Allah. Lampap ma ke menyo parek sa syahadat ke nek-nek ke hana timang syahadat ke pegah ke kafe. Ha? Yang tidoro menyo terima syahadat urung ngeceh. Rame hana timang. Pu sembayang siro semalam ni mong hotel. Kau madang nyan. Petimang ile syahadat nawai tu ile petimang begle. Baru sembayang. Sembayang nyan tiang agama dengku. Ya, tiang agama sembayang nyan tapi menyo hana god lepon de si tiang rubah tiang nyan. Bek jak pegah kena sembayang baklun. Ha? Sembayangnya kon ke Allah ke drone sembayangnya. Menuju jalan ibadah. Nyan kurang drone sembayang. Baik gaduh ni jak fai pegah apa luar nang roi di sembayang. Pu sembayang gaduh jaga sembayang ke. Yang mu timang syahadat ke saboh-saboh ke hana timang syahadat ke. Lambrut ma ke hoka tengku-tengku anu bajieng dum. Tengku-tengku anu bajieng hoka anu bajieng dum. Tengku-tengku anu bajieng dum ci bedoh. Aci bedoh fiat pesyahadat tim dakir manaf balik. Menyohana ke pesyahadat tim dakir manaf. Nau panyang ku okey pesyahadat awakah balik lekeh hai binatang balik. Ku kena kalam thopo. Ku kena kalam dengan karena Allah demi Rasulullah menyolon wo ku kena kalam thopo. Bah, kapreh, kapakat mama ki hayah kapreh menyolon wo. Demi Allah lon hanayo ke manusia balik. Kaum munafik hanayo lonyo yang yo lon ke Allah segai tiro. Kon ke kaum laknat tilah. Gaduh yo wolon preh. Wo kena waceh. Pua wo waceh. Pukoi ma ke. Kaya wo kaya jak perlek yang matalon kuat kalon bangsa ku apa nang waceh ke jajah. Nampak ma ke. Hana meceh kayo wolon. Hana meceh kayo wolon kedih nang waceh. Kamat gure-gure ku bena ulama tu yang lon hujah kabau jentho dia. Kabau jentho dia so. Bah dia. Bau jentho dia. Yang nabu mudi mesra yang ka sesat. Yang ka nyata sesat. Yang kafe mijak kerunyan. Ya pegah ku ulama jamun macam-macam. Yang kanyata ino yang ketua PA yang kanyata sesat yo pesyahadat tiat peba abu di mesra peba abu teming peba abu takruang peba abu paya pasi yo pesyahadat ya. Pe ke bak kameng landok siwalet nu yo pesyahadat ya. Baik gaduh pi upa boh hinan lam deh. Baik gaduh harkat ateh nak murid dum. Pe tengku pukai ma ke pe hana sepeng. Hai, peng dayah titon 20 million di bipeng beh. Peng dayah 20 million dalam titun dari pemerintah. Ha? Nyan penyan kau gunakan bek gaduh ka kirim manu murib ke kayo jak mita sumangan bineh-bineh jalan hai binatang pali. Ha? Kasep ke harkat ateh nak murib. Kasep ke bulo ayat Allah hai binatang pali. Kasep. Yo ku bedoh lon kalinyo, ku bedoh kalinyo berangkat ho kulawan. Ante kafe laknat tilah kaum musyrik Bandung kulawan kalinyo. Hana ku tri tengku, hana ku tri ulama. Ha? Anak putri long bijeh ulama aku sit. Wali ke dipoh. Tengku Syafi'i bin Namin. Ulama fon yang dipoh di Aceh wali ku ke. Ha? Lehedro ulama yang dibasmi. Toh tengku segepap ma ke toh ulama yang ungkapkan ke perkara pembantaian ulama. Hoka, ci, you bedoh ya. Baik gaduh upa boh hinan bak dayah nampap ma ke dayah ku bebe rea. Si bulun hana di bapeng kepeng bulan 6 nah kayu jakwo anak murid. Hana aku toh dayah lagi sini. Ha? Dayah mengharkat dum nampak ma keperti tengku bawa kerja dum. Peduk vlog, peduk kamera nan wate mendakwah, wate surah kitab itebit. Itebit bu lepi itebit asap. Wate di surah kitab nan tengku haram jedah. Yang baik tayo pekang hukum Allah, yang baik tayo peharum. Hukum demokrasi Pancasila nya bu mate mama hajit yang tengku laknat tilah jeno. Pegah Islam. Ha? Islam munafik dum. Kasah tak pekafe. Hana soje pekafe lon pekafe ya. Lon pekafe Islam munafik. Yang han kejut pekong hukum Allah nyan kafe. Namfuk. Kajit punya menang.
Kreuh lon pegah haba. Hana pele lon pegah haba lembut-lembut dengan kaum munafik. Menyoto tarah hai saboh-saboh. Kajian penyemenan. Terima kasih. Assalamualaikum.